Isingoma Joseph bwa hata n'abahabwe imbabazi za Morano rugumana urukizo mu njiye y'abahine kizobe cyamubaho hamwe no mwa abanyabuzara rugumana muhereze icyo kurya n'icyo kunywa hamwe no kumushomesa ningena kutamezi magatamezi endogaye nikole mirimo yomuka obere mbika nimbya yamara kucumba nimbya omumbozi ni yemwe Kanyange Rita karebe ko nasha abanyambabaza kubasa kumuhwera aho Isingoma katandika kuraro mu ishomero n'abana b'inoborema kandi ubwo bakamushashorera mitwarana n'etane rwetagisubwa hishomero kandi no kuro mranga gunu okonyera Isingoma kurora twamuhiho muka bako babazeire tebaliyo kandi tasobora kwikara wenka twamuteka omusomero rindu bwamba no kurora yahabwa ebyetago uko mwana kandi akasobora kusoma kurongo ahita rugambere abeje hishimiro rya Kibambe Girls Secondary School batandikira huru yo kweshorozamo akasente okwenda ngo Isingoma kagaruka mu kushoma kandi ubwarukora hishomero umuhurreje iba kugira ngo baza kumana bakora buratamu nabaza kubana bashoroza buri mwana ashiringe 15 kuzamutwara gumwe omusente za Uganda tuja kubasaga ntusoroza sente ezera yambo mwana wetu mu kusoma mu bintu ebikwagisibwa nko omwana we n'ebintu ebyaba nabyo kumuyamba mu gukora kwe Chaweitu ha Women's Day akatuletera abakazi abatuyambire kurora nibatubaliza engeri abakazi tusemeri kwetwara n'ingeri tusemeri kuyamba mbatahi beitu tutandikireho ekitongole kyo kuyamba omojo Isingoma n'abana bandi habokuba obuya bona nsonito kwetago byambi head Chaweitu atogeseze okuyamba abantu sonja kuba nsoroza sente zenu pa classes buli tamu tujja kusaswaga mtwaro gumu buli mwana na maklasi agandi gajja kusoroza sente ezabo bakusoboraho kurora twayamba omwana wetu abantu bagira ngo embozi Isingoma kabise naku nicyo cyabahirize kutandika hihurreje. But we as mothers of tomorrow, we come here, we are willing to support him. We are willing that he can be in school like us because we never know what the future brings. We as senior 3 class, we have decided to pay 5,000 each term, each person, so that we can help this young boy. Ahita jerira ishomero rizoba rya nyumwe bazyo tusigira beje aba basi mitwaro 32 nibireze bitabo aba bariyo bayambuho na mukuru w'ishomero Request Garuth tuza kuyamba umwana ubarkweta Isingoma Joseph utwarebere aha TV West amakuru nyonko muntu tire ni nyamba abana nahura nakwataho okuyamba umwana ogu nagambira aba TV West nza kumucontribute nje mutwari 10 burutamu azo boarding school areke kurara wenko munju kwesiganagira ngo hurure gitera ko hari Isingoma wenka ngo kurekana baza kongerana bakwataraho nabeje batarukwe basaba ryo mwishomero rya Kibambe Girls kuze abishi hamwe nabojo bahurira Isingoma akaba aine umurongo ondijo Nyakato ati Nyakato umunyabuzare no yabanduze kwihaho akatwara akasigaho Isingoma n'abana babojo nabo ihanga nabyo batehamisho bayambe amakuru agagasha kwa jina ntusingwire